Otavalo informa. Agatu uchila llaqtapi tananakushka kan chunga sukta uchila llaqtamanta mashikuna rimaringapak imashinata llankangapa kan mapa yakukunata pallanamanta. Hasta ungarin kay llakikunatami allichingapanmi karka gobierno provincial Imbabura markamanta. Shinapash mana ruralpillata gobierno autónomo descentralizado Otavalokitimanta llankangapak sakirishka kan. $4,246,363 kulkikunatami tukuchingapak sakirishka kan kay llankaykunapi. Hasta ungarin, $3,928,000 kulkikunatami Otavalomanta municipio kay llankaypachura un Banco del Estado kulkita mañachishkakunawan. Shinapash 61,3% chay kulkimanta mana bedema tigrachina chukanchik. Hasta ungarin uchilla llaqtakunapash 30% kulkikunatami kay llankaypachurana kan. Chilallata ñukanchik partimanta como morador de Agato, como comunero o como dirigente de Agato ña upaspa tayta alcaldita yupaychaspapas sakinajupanchik ashtawan pachaka mañaykunata churanchik kay obrakuna o kay trabajo ninchik o kay llank'aykuna uchallaw kallarishpakachu sino que chaytallami ñukanchik ayllukunaka ashata llakirikuytakunashnalla kapan na ucha kallarinishpa pero ña una vez que ña punllakuna chayamunga ña kay trabajokuna katinga y chaymantaka ñukanchikmantaka ña shu inaugurashpa imagutakashpa shu ashala raymiyukunata rikuchishpa kankapami yuyayta charipanchik pagui tayta alcalde kay villaykunata llaqtaman shamushpa villaskamanta. Tayta alcalde Mario Conejo Maldonado Otavalokitita ñawpaman apami tukuylla mashikunawan rimarishka kan imashina kay llankayta ñawpaman apanamanta tawkatapuykuna tiyashka kan shinapash kutichishkakunapash alikachishka sakirishka kan. Alcaldía Otavalo. Cumplimos.